Dakle, ovaj sistem ima svojih prednosti, a ko o tome može da nam priča bolje nego čovek koji je prvi u svojoj školi uveo online nastavu? Ministar prosvete, gospodin Šarčević. Izvolite. I samo onda još jednom da pomenemo, sutra nastava na trećem programu RTS-a. Sutra kreće kod vas u 8 sati. Lepa vest, nema vršnjačkog nasilja, znači tako da mogu da se bolje, druže pričaju roditelji o tome. I niz drugih tema, ima zaista i mnogo vaspitnih momenta u ovom celom potezu. Ljudi, ovo je genijalno! Rešenje za ovaj ozbiljan problem nam je sve vreme bio pred nosom. Ukineš školu, nema đaka, nema ni vršnjačkog nasilja. Osim ako imaš malo starijeg brata koji te na gajbi usred časa leši od batina, pa propustiš lekciju o Nediću heroju. Ali barem nema nikoga da ti otme pare za užinu. Nema nikoga da ti izuje original patike. Nema nikoga da te prebije kad ti skine patike i provali da nisu original. A to se meni desilo. Ali nisam ga prebio, samo sam mu naredio da sutra obuče pravi Air Max da mogu normalno mu skinem. Najgore što može da ti se desi je da ćala viče na tebe jer je ostao bez alkohola. Mislim, onog medicinskog.